bounce, 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 bounce with that. Bounce with that. DJ. Oh
mafutanga neiliu ile tai sama ave matai ula la upele salimai o ila uvai tai mane fe ila fimai lelo fa emoni elemo umi tau ale taimi faina ta faina fi fa ile mali tau ale taimi mativa ma o etele fire ina tau ale taimi tau ale taimi Sawia o le pele le aute momo o ya o manulele o e ma u le suia lo ma fafau wana o e sa o e ile taimi taua tele lava le taimi ile ne yo lava lo fa emoni ele mo umi taua le taimi fainga tau fainga fi fainga mali taua le taimi mativa ma o e tele faia ina taua le taimi lo fa emoni ele mo umi taua le taimi fainga tau fainga fi fainga mali taua le taimi mativa ma o e tele faia ina taua le taimi taua le taimi taua le taimi taua le taimi 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le temi ngula wansi le radio Samoa le se anti ya lus fulu male ono minute wan te daily July se fulu male lua ile den ya wo le manto ngo fiole so lua so lus fulu ono le di masido ku so lua fe lo lima e fe fo ile nganga e fa talo fa twai le di va ngola Aoauli ila uma mai moa le ganto ile ola uta puinga le ganto tonu o fle fainga wenga o pisinisi o company o lunga le tele if I prefer ilunga lo penga te fa ilangi lo mau me le tautua fa wow ala radio Samoa tasilima iva tolu amo mano le fiyo le fiva mano fo ile tawa tai mo na moli fa mano le telinga ya tie pe o le tong maftanga mai le town ale la si yo le mai le July fulu le lua o le wanta to maftai ile mai ayu tato tala mai Samoa mai le fionga le alo ni yangal malmana au tanga vai tipi au tanga vai mfeo ne to fa fonga yen ile July fitu ile fiafiana nei le mfeo ntungu le fa malo mo le fa talo fa ya ona pa ya le tua ya tonu talo sia o le dawa mo sina fa silinga malosi ile mai ai fo yo sounding a lot to le fa yo le viaso pe ona tua na yatu o se viaso da uala di viaso ile o langa ma le soifuanga o tatou tangata Samoa ona o le te soifua ma o tatou ola ile fesuia inga o taimi ele ngata i leo le fa mawina ma le tustusia leo le tala fa solopito o lo tatou o tro e upu fai o le malo ya antono i mo mia umai le ola tatalo ya ma tatou talo sanga molipo pe foi ona la waina e lana ona le fionga i le aki e pikapo le kale si katoliku i Samoa le fionga ia Vito aki e pikapo mo sese Vito e pe ona e fa fonga tu yai ja, lenga tele fa tala fa tuai i le dei fa ngola Aoauli tambam tina ma tua pa tai moa o tau talo sanga talo sia manuia oi manuia o luapo manuia foi o tau i le dei fa ngola Aoauli pa fe ona i se maftanga i le dei fa ngola aso le malo sio le do o lo sa i le manuia ya wa Samoa ma tai au i oi
malo le ala ua le faigofia le nei vaitau e le gata o le malulu o le fesusuiaʻi mai o uiga o le tau o le taugatā o le soifuaga e pe ona tou soifua ma o tatou olai totonu o lenei atulo o niusila ia atonu e le o malosi tele le tulaga i australia ona e isa o le kana foi le lo ngai ko ke kua le suasusu ma le beli ia mantu ni niusila ia o le tulaga nai pe o le iai le nei vaitau alu i lunga le whainu mera o tangata ua le ainia la tu ngā ruenga i le rei vaitau ua whaasolo atu i le ova ma le tausanga o loo whianga i pia New Zealand ma le tūlanga o le inflation o le alu le i lunga o le tau le soifuanga ai tū mau pia ea le tatongi e pe o le iai mai le fia tausanga ua tuana i atu talo mai le vaitau o le COVID-19 manaiva ea ana tanto fasolo tuai le fana wa o talo si o le dai au dantu ia na yalo foi ma fana ia onga wa o le lumala ile po fema fe tanto tanga yai a fai o le au dantu le fana ia onga o le tofi le o tanto mai le tua ia ma o lau university pito isili le ona tawa awa ai mo le manuia alo ma fana ia me fe ona va vili taya o el tamama o el tina ma fai ona so ya tu fana ele fai ngo anta tu fa la blavi ia wa o le mele ye ele misi se vayasu ele misi se masina ele misi fo ele tausanga ia ma le tele o fa la blavi fenga ye ma tanto ia o le malanga le mali le onti ia ile nei vaita ia e fai le tana fo ile e fai le matua e fai fo ile le titi wa uta ua le tulanga lea ia fa malo antu i matua a inga wo mai masani o loo mafatia i Samoa ona o le wha mai o le fiva o pona haivi po le denki fiva e pe ona afiai lo tātou turu i Samoa le nei fo i vaitau tālo sia ia o le nai maua se mawhanawhananga i le pai antu le au wha malo loma le au wha mawhanawhana o le tātou tāpa au sili i lunga ai toi fo i lau tala i tua o lewa tātou i le teimi le nei o lewa tātou whaitau i tū la ona a whaatinoina leo le tātou pālota mua o le whainga pālota a Samoa le ana tu e whai le tausanga fō lua a wheluono o le vesili e tūlai mai o le ale mafuanga wa le iona toi fō i Samoa i lana whainga pālota i se tūlanga whaatope tope a tono le vesilina a mawhaiona e talia ona le haia leo skako vevesi e oi e tauna e visiliane o ia te oi visili fo ia te o mala ma ea i le mafuanga walai ona toi vave fo i Samoa i lana whainga pālota ia o leo fa e moa tuasianta mua o le vaenga mua o le ana fa tua i le lafo e le vaenga fa whaile i pipi i lo lantou le fa tuatuina o le whainga malo taita ia ele fionga te mai tai pale mi o le malo tausi o lo ia i temple dei o le nafa antunga mua le lafo e lei manuia ia ona safa pele ona te ena ele vang fa fai ele fa tu ele tu Samoa dasi ona tu fa tu i fo ile o le isi lafo ele temile o le na fa tu mai ele vang fa fai ele fast na ele fa mo la fa pele ona langoina ele vang fa fai ele chapipi peita iane. Ina ua whaantule lafo i tono le pāle mene o Samoa. E le i lango ina le vaeng whaia le i chapipi le lafo lona. Lua lea. Ona tutoia i lola ia leo le vaenga mulimuli. O le ale vaenga mulimuli lea. O le tūlanga i le tala o le tupe. Ia po le tūla fono, teu. E whao fie tue le tala o le tupe lua filu lima, lua filu ono. A wale wha ngai o ina lea o ngā ruenga le malo o Samoa i leisi tausanga o lo lumana iai. E antono nei te sila fia mo tātou lo umale tūlanga na iai. E le i pāsia mai le i talanoina foi. E le i fafolaina foi tono le pāle mene. Ia le tala o le tupe lua whelua lima, lua whelua ono. E antono la o i nā le tautani en tuele fsililea. O le ale mafuanga wale i ona tātou vaveo i le tūlanga i peo ni le pālota. Lona lua o se whaamtalanga, antonu ele o toi pō malai. I le tūlanga sa antula i mai tono le vaenga whaapwhai, o lea sa antaita i le whainga malo Samoa, i to tonu o le whaantau sanga taluai. Le vaenga whaapwhai,
ala whaatutua le tua Samoa o tasi. Ina ua leo ngā tasi le futia ma le umele, ma whapelea o na ese ai vaenga i to tonu o le vaenga whai. Lea na whanau mai ai. Le vaenga whai o loo taita ia le fionga le tamaitai, ba le mia o le balo tausi le temidei. Le vaenga whai ua whai ngoina o le Samoa ua poto. Antanto manino umai vaenga ia, a tonu e lea ia se vevesi, e lea ini atu ngalunga, mai lea i foi ni whira ngalo, so ona ta lafu, ona o lea i te manino ma tātou malama uma, i le mafu anga, wala i ona tātou toi foi le whainga pālota, se i whai le whainga whiliwhilinga Samoa, po ai le whainga malo e toi tūlai mai, e lima taita ina le tātou tru, i le isi lima tausanga, olo o luma nei. Ea atono ana wa manino le manto le vai, e le whaatulanga ina, o i tū malo whaapalota, e lima se fulu ma le tasi. O le awa pēlau na toi whala wai tele atu, i le aso le palota le asfri le aso nei, i le tautua whaapitoa, ala wala leo le radio Samoa tasi lima i watolu a mo, pe antanto o lie le lofa malanga leo le tua, ia le aso, e pei ona ato whaina e le official commissioner whainga palota le whaina whai lo mai e le whionga i leo manu le malo Samoa ia awala vale tala whianga i lea matu la whono mata iala o le whainga palota Samoa i le nei whoi tausanga ua mai a le stala ua mai a whoi ona whaatinoina le tūlanga e pei ona iai ngol tūla whono e mawhai iai ona whaalavelave ia pelu ina e le isi sui tau wā, se isi sui tau wā. E langantai lea, e mawhai fo na fisilingi ai. E lea tangata pālota, ia tangata pālota, i le wha masinonga. E wha taule i le lāta wanga wā. E mawhai ai, o na pālota, e pe tāmo mo e foi, i le sa i linga leo ni sui a whai pule, o le tātou pāle mene, i le paia inga lona se fulumaravan, lea o lo o lumane. Nei. Ea, Antono ua mai a le tātou whaitau wa yaso. Ua mai a foi a le tātou whaitau. Masina. O lewa a mantana whaitau i tūla. Wala nau whaientu whaitau i tūla. Leanga o le aso antai au pe a tātou au lia i Samoa. Taimi Samoa i le tūla hiva i le tai au. O i ia po le taimi lea. O le awa pe leo na amatali e le tātou palo tā whaabitoa. E lima a whemodo tupu i la tau le na tā ua mai telefo mai Samoa. O lea ua mai a ona tāno sanga ina fo i le avanoa e mawhai ei ona whaatino ala tau whainga whiliwhilinga i le pālota mua. Ia po pālota whaapitoa e pe ona whaatino ina i le aso hantai au. I tūmanga masani e pe ona whaatino ina i a mene i o whainga pālota. E le whaitau ina i le aso hantai au. A tātou pālota ia. Whaato a tatala a tātou pusa pālota ia o pālota mua. I le aso for railing, i le taimi e taunu o tuai pusa palo ta uma, lea e mai tūmalo e lima se fulu. Atono na umanino le mātou le vai, o le whaina o vai antu le aso nafi po le pōna pō. Ua mai au na wha lawi lo mai. Ea le manu malo ai, o le suia whai pule, le fionga i le li minister lea o pisidisi mahala manuia o le malo tausi. Le tofa ya le antino u wen so yalo i lona i tūmalo whaapalota e le isa isi lante tau wā. Ea mai o le tūranga daipi o le gai ma ta yalo o le tūla fono o whainga palota lua awhes fulmaleiva lea o lo whaanga solo le tāntu whainga palota e lea o lo lumanai deng. Ea o le file mua ia mai lele o le mepito silina na tāua mo oema uma i tāntu uma i le nei vaitau. E le o toi mo o mia le tūlanga fo i lele o le tau waimaa. O le tau whai. Ia po o le tau whaatau wimu fo. Ona, o lea ua toi o se angaro whaatinoina leo le tātou whainga palota. Pita iane i le mea whona wai e tui fo iane i le taia. Inisi fo o anta video wa amanta o na nginga i lunga o penga ma te wha ilang. I le tūlanga fo e pe o le inisi o wha mamoia suya whai pule. O le nā wānginga i lunga o penga te whai langi ma le social media o telefia o i le tūlanga. Leanga o i e alia e mei le tūlanga fo i le leo ta alo palapala. Ona o mea o i e mawhai o na whaatino ai, lea ia te tau o le tangata, e awe ila na tangi, i le mai ai leo le whainga palota.
ai le o le fai le taimilere, a o le whaatiroina le whainga pālota. O le mea nai tauna tātou malama ma tātou manga whangawhaie, e le se mea mwhaiona e whaia le taimilere, se I vanga nā, ua maea le whainga pālota Samoa, ona matala I lole o le whaitoa, e aluai pai e ave la whai le whaamsinonga, pe a whaapele nā, o lai e ausia, le 50% o pālota, pe a fuwe le tele o pālota pai. Ia, e mantuala no tala no anto I le son nafi, e se tasi nao vaenga o le tula fono, o whainga pālota le tātou turu. A whai e maua e pai le se lau pālota, a e maua e la whai le 5 pālota, a I se mea o lo o masalo sano ai pai a la whai, o le iaini ana wha maumaunga, e ma whai o na langolango ila na tālo sang. E on tala leo le whaamsironga, e ma whai o na ave ye le tālo sanga. Pe a wha pe o nei eini mori mau tu, e wha mau ni ai, di whainga soli ngā tu la fono, ia po ni whaantou sina, a o wha ngā solo I le whainga pālota, a manta tu lava I le teimileri, se ia o le teimi tapuni e le whale pālota, I le tau le tolu I le Aoauli o le Australia. Ya, o le tūlanga dai pe o le I tātou, silia ma le 5 awhi I lantou o leo le awhi I le lantou pālota mua, I le aso hantai au. Ia mai, e le ise mea o le ain tultuli ai le unga o pālota hantai au, e le whaika wakai au ni pāloka. Na pau le mea o le tātou tau whai te talo tu antu I lumo o le tua. Ia maua e Samoa, le toa whi malie, male whi le mō, male whengale ngale a. O le isi vaenga e peye le lifa I se whaamatalanga le nei vaenga o le Aoauli. E moli le whaamalo mo le whaafutai. I leo fiso le komisina o whainga pālota. E lenga te leo le manu le tunu, o lea ua lautongia, la tau te whaatinoina, I le ngā luenga, o le whaia leo le tātou whainga pālota. E ama tātou le aso antea, ma le aso whareile. E moli si le fiola stofi ma le whareile le ua wha iloa wha lawa I tele mai Samoa. E aso malolo ai I alo tātou tano. O lono winga aso malolo la Samoa, e le aini ngā luenga, a mata ngā luenga umalawa le mano, e whaatinoina le I le aso tofi, ma le aso whareile. O lono winga a ieni au mata upu, e fia whaia I Samoa, e au fia ai, e a mata ngā luenga le malo I Samoa. E o le aso ata, o le aso mulimut, wa o le aso tofi, ma le aso whareile. Anta o le aso malolo, e te le ana malolo mai mta ngā luenga le malo. Ia, o nisi nao vaenga molo sila fia le rei teimi o le aso. A wai, e te le lava ia vaenga. E mawhaio na tātou taladoi. Pe an tātou wauli antu le aso freile a lumana nei. Ia o le afa pe leo na whaatasi mai ei nisi foi o usu a whaasalala. O le afa pe leo o na whaaso. I le toi tilo o tuitua le tausanga e lua a whelua tasi. O e tau mana tua le mea sa tupu I le tausanga e lua a whelua tasi. I le whainga pālota tele le tātou o tiro. E lenga teilea a o lumana iai le whainga pālota. Ai ale mai a tuai o le whainga pālota. Ia le na, ma le vai taimi, a o tali ai. Bo o ai le vaenga wha upwhai. O le a taita ia le tātou malo I Samoa. I le mai ai o lana whainga pālota. I le masino a perila lua whelua tasi. Ia, e tele di vaenga na whapele o na tūlei mai. I le mai ai o le whainga pālota. O le tausanga I lua whelua tasi. O lea fo I na la walungai. Ma le tūlanga. O le whesilingia lea o le formula. E whapelea o na mawai le whainu mera mau tutu. O le au whai lea o tina matamaitai. I te tonu o le pāle mene pāle a toa le whainu mera. I le mai ai lea o le whainga pālota. I le mai ai la o le mau whaamsidonga le na wha ngā solo. O lea ua whaamarido mai e le whaamsidonga. O le whainu mera pito I maua lalo. E te tauna i le whainu mera o tina matamaitai. E tonu o le pāle mene o Samoa. I a leila lui fo le ono. Le na whaamarino lele. E te tau ona ono. I le mai ai leo le whainga pālota na o le lua afe los fulmaltasi. O le la ua mawane I le tofi a whaipule. Ia o se tasi o I tū malo whapalota. Ia po o whaleanta lua e pe o na lau sila fia le tātou. Tado, lono winga. To e 50 I tū malo whapalota I Samoa. O lea e leo mautinoa.
po ai sui tau wā, o le whapelea o na tūlai mai ai. Lua, e tātou te leo mauti no fo i le teimile nei. Pe to a fia ni sui to mai tai. O le whapelea o na pale mai, i tofi a whai pule. O le tū malo ma le fo i tū malo. Lua, e tātou te leo mauti no fo, se i vanga dawa mai al whainga pālota. Pe to e wha o ngā fo i le kako formula lea. Ia, e su e mai ai, pe sa ili mai ai, ni sui a whai pule, e wha o popo, i le au whai, o sui a whai pule o le mauta, i le mai ai o le whainga pālota, i le Australia asam nei. O lono ingala, ia a whai o nei te pisi le Australia, po o whea la wale me te anga iai, a wadi ingalo ia toi, ma kua i ave wha le leia le whanga maa o lau telefoni, ma su e wha le leia sau data, e te mai moa ma e ma tamanta ma e sila mai ai. Ile li poti anto le radio Samoa, a wā o le ai o tanto sui Samoa, e longo puili i long taupa, ia ma long taupa man, tangu la manga uma o le tanto whainga palota, i le aso. Ia mai i le o se aso fu i le tanto te whaanono ai, o le aso, e ta tangu o le tanto fia ai, a wā o le mele le tati mai i Samoa, o whea na fia o i Samoa. Na fia o sa mo toi faila na fainga filifilina. Ia, anto no le na tau wala mai. E su ya fai pule o le parliament. Ia, o le mea ngā lewa kanko wongi ia. E le ila se se ma fai o na whapea mai. Kwa i o le fia e le ama. Ia, e le fia mai ngi ila o le ane mea o le ama fai o le la fai le tāntou fainga palata. Tāno sia, i le lofa maranga le o le tāntou tampa au sili lunga. O le tāntou taunu, ise taunu unga, le lei ai maise se tangu unga file mu. Awa po o le ale tūlanga o le a o te eile whainga pālota i le Australia. E le ngatai ina le unga o le whainga pālota. Ai maise lava pe a whai e vāvā la lata whainu mera. I ampo leo whainga o pālota e manu malo ai pai a la whai. E mauti no lava e iaitangi o la whapela o na whaunu antu le whaamsinonga. Ioi. Ia wai le misi se whainga pālota i tono le tāntu o toro ma tūlanga ia. A o le ding tau telefo, se ua whainga o fieo na e whaafunga ma e mai moa, ma o tātou whaalongolong, i le tele o le mauli poti. Ia ma o le aswari le foila, e tatau na e nofolere ila, ma e tulimanta ia, po o fia sa o le melea nga i e tātou. Po o fia le li poti, e tantau o na e tali tonu wina, i lau oe a ia sila fia. O le belele au mai sa o lava mai o i tona i mato. A wao i nai tona i mato. O le ua wha mautu wa i le official commissioner o whainga pālota. A wā le wha antonu wantu leo a tātou pusa pālota. Le wha mai ua plastic uma i a tātou pusa pālota. E re koe isi pusa pāloka lau papa. Ioi. O le suinga nai pe o le sauno i ele whionga le commissioner o le official whainga pālota. Ina ia e vā iatu. O le ka kia mai pepa pāno koe konga. Ia, o le tūlanga nā mo o le rivanga o le Aoauli, ai tālu si aua, sau i alo ia tau mawhtanga fo i sa whianga iai. Ia ma sa kau sami lewa raka ia ranga ia se ring. E le wha pe fo i lele ngā le kari o le wha aloalo. Au a whia e o le wha aloalo mai ai. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai o na whaonga ina mo aso tā ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau.
Awana MCA le mātou whaptoa o whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala cashback po le discount molo sa fau. So mai i le tato tuatose i le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai i le Obarselau ono tasiono whātasi waru. Enterprise Model Group Manukau tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Tasi 5 a mo. Radio Samoa. Tau mō le aso. E tōina e oe e le atua. God drew you up. Lau tusi o le salamo e fas fulu a o lona fuai upu e lua. Na ia ave ina e au ai le lua e mālai ai. Ma le mea e matua palapala. Na whaatuina fo i o vai lunga o le papa. Ua wha mautuina ai o usavali. E tōina e oe e le atua. God drew you up. Ua masani le tupu le nei o Tāvita. E tuu alanga i le atua pe a o iona taimi e fiaola. Pua ngātia ma mawhati ai. O mai le anga o lona tino, o ona fili e taulama lama i a te ia, ina ia oti, ma fou valenga i lana whainga malo. Pei ua pa ua tuai Tāvita, i se lua ua matua maua lalo, i whaanoa noanga o le tino, ma fau ma lona anganga. O le mafua anga lea, na fatu ina ai e Tāvita lana pese lenei. Ua ao mai. Ana tuu alanga. Ma ana vala au. Ma ana au nangi i le atua. I lona fiaola i taimi o pua ngā. Whai mai Tāvita. So se taimi e alanga fiaola ai le tangata i le atua. E tonu mea tā ua e whaia e le atua. Mua, e tōina e oe e le atua mai le lua maua lalo. Lua, e whaatuina oe e le atua i lunga o le papa. O le papa, o le atua. O lona winga, e whaatuina oe e le atua i lunga o ona a Aoalofa. Toru, whai mai Tāvita, e tuina atu e le atua i lou mutu. Le pese fou, o le pese o le manu malo, ina ua whaaola ina oe e le atua. Samoa, a e langona ina ua e fiaola. A e langona ina ua e pauifo i se lua maua lalo. I le tino, ma fau, ma loua nganga. Ma naia, si fautuanga a Tāvita malana pese, mo i tātou uma. Vala au i le atua i o pua ngā. Whaali i le atua o mawhatia. Tu alanga i le atua i o pua ngā. Whai mai Tāvita. E tolu mea e whaia e le atua i a te oe. Pe a oina e vala au i le atua i lofia ola. Samoa, vala au nei i le atua. Wa e tolu mea lelei,
e whaia e le atua, pe a e vala au i lo fiaola. Mua, o le nei aso, e tōina e oe e le atua, mai se lua maua lalo, o whaingatā ma pua ngā. Ai le ngata i lea, e whaatuina oe e le atua, i lunga ona a Aoalofa. Malona tonu, e tuuina atu e le atua, le pese fou i lo ngutu, o le pese o le manu malo, o le tangata, ua whaaolaina, mai lana vala au i le atua, e fiaola. Tātou te tāru. Le atua e, a oa o maia i mātou uma, a pangātia, a mawhatia, a pua ngā, whaailoa atu i la ua fio. Whaali atu i la ua fio. Aua o la ua fio. E te tōina e i mātou mai lua o mawhatianga. E whaatuina i mātou i lunga o a Aoalofa. Ma o mātou pe pese i le pese o le manu malo. Tātou ia malau fio i le nei aso e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Strong was
In this update, police have paused the search for a missing vessel in Cook Strait and are appealing for more information. A mayday call was made about 10 p.m. last night, reporting a boat in trouble about 3 nautical miles from Karori Rock. Wellington's harbour master says the call claimed 2 people were on board and the boat was taking on water. The search was paused overnight but resumed at 7 a.m. for a few hours. The search and rescue team checking along the foreshore and boat ramps found nothing of note. Police are making further inquiries before continuing search efforts. Government cuts to public sector jobs mean almost 30 people are competing for each one. Data from 75 public organisations shows there were almost 286,000 applications for 10,000 roles in the first half of this year. This is almost tripled from 8 applications per role in 2023. The Public Service Association says the Ministry of Social Development alone has had more than 20,000 applications for 1,000 roles. Confirmation, the ACT Party pushed back on having 4-year parliamentary terms without more scrutiny on the government of the day. The Justice Select Committee report on the legislation notes ACT supports moving to a 4-year term, but only if stronger checks and balances are built into the system. Here's senior political reporter Azaria Howell. The report notes ACT says a longer term must not mean a stronger executive with less oversight and confirms it called for stronger powers for the opposition at Select Committee. Legislation's been supported past its first reading with the potential for a referendum if the bill gets supported into law. Labor's indicated some sizable players are considering entering our supermarket sector. The government says an update on plans to improve competition is on the way, but says it won't be a silver bullet. Labor leader Chris Hipkins says it's well and truly open to helping facilitate more competition if it gets into power. We've had conversations with several different players who might be interested in entering the supermarket sector, but I'm optimistic that there will be more competition in the supermarket sector soon. And that's news. To sport, and the defending champion Crusaders will begin their Super Rugby season away to the Highlanders in 2026. Sides are drip-feeding key parts of the draw ahead of the full release in the coming days. The Blues open against the Chiefs at home. The Crusaders have also confirmed they'll host the Blues in round 13 after the One New Zealand Stadium is open. And Kiwi Lulu Sun will play world number 13, Elisa Mertens, in the second round at the US Tennis Open. The 29-year-old Belgian has stormed through her opening round match, dropping just 1 game in straight sets win over unseeded American Elisa Ahn. It'll be the first time Sun and Mertens face each other in a singles match. 6th seed Madison Keys is the biggest name to fall on day 2. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Malo soifua, o se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Tutuila, I say ifa afia tumoy, melupe uluiva. O te magna tua efia iloa funala uaina. O ita mai po tasi o te tiwai ile lalolani. Si o unu si leta ngai uai ele fale mai ma fale o na papalani o matai e ia ele vai o fiso tafe atu ile sami e ia I male ala la o papa ua faile a mae vai si ue si le matolasi Manu sa fesi o umatotu mai ile sami Sao ia la ia E te tali tonu ai Awa o si o unu E se male fai me
Tuuloa o ina whaai solo le mai moanga I to tonua lo unu o po tasina whanga malama E susu ai tua tanga loa fio mele I se a O ali isa ona o si o unu umai anamua O te levi I valepe o te whai fua o se tala O nai a upu lenga le whaale tonua I lava se tangata A whai e te le usita I e te uoi I le pama A whai ua fiu o le nuu o le asawali loa I le ala E po tasi ua sili le matalasi Manu sa fesi o umoto tumai I le sami Sao ia la ia E te tali tonu ai Awa o si o unu E se male fai me ando fai E lue tapua I ngā autu I si o unu Le e whakasa Mare katoliko ana kaulela E mōri a tau nangai lea tua mo tangata uma Ina ia manuia a inga I le malo o lea tua Whaamalo tua tangaloa mamele I se a Le uso ali I lufi luf matau lau niua atoa E tele o ngā lue ngā ua o tau whaia Ma ole mea muli muli Samoa E masau lo uwai pai pa E pau tasi ua sili le matalasi Manu sa fesi o umoto tumai I le sami Sao ia la ia E te tali tonu ai Awa o si o unu E se male fai me amo fai E po tasi ua sili le matalasi Manu sa fesi o umoto tumai I le sami Sao ia la ia E te tali tonu ai Awa o si o unu E se male fai me amo fai Ele ai
Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō, Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Hi Radio Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Talofalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Lo eva lava now I le fuse mama I lota lima. Alo te anta wale tau lo ma fo so ya Wayne Lausi le pesele. Elegante le tau fo lo ma fo so ya stau. Ile pesela vale. Elegante voile. O se utamaya Solomon leas. Ile fantunga lava le pesa ile maleota. E mania vuia fantunga ia fatupu manantu le nei vaengo le Aoauli. Wai le whapeo tātou mai whai mama uma. E au tau nei ua matua fomu lava au tau tamatama ili mai mena ma. E vui lantou, ia ele fia mama. E vui lantou, ua matua fufusi lava le mama le lima, o le mena wa ave siang. E oi, ia e ala fu ianga, a kupule vish o le siri mai fua o inga luo mai I le siva va bene ia sola a kupu ai meia ia o le te filo o te tupuane I me I le rei vai tau ia ua o le tau fu le ia e makuale misi ala u aka I le me pueka. Ia po la fuia ki aka o ia mai kuku mai siva. Ala wa po e ku fu I liska ngakaro wa. Ia ale mea lale, ia tantou fai tete. Ia ma tantou matala. Ia o le kangaka ngai ki lua whiawhiawa. Ia o le kangaka fui ngai koe pu e alo wa. Ia, na mantana ia leo le fia madi, umai fonga, ia wasal lau kasi e mo meo, mafukanga, mo meo piikanga, makulanga umawhaka lupe vape. Ai mana ia le whatunga le sunga ia pesa il maleota, meo le au te tūtuna wau I le siva, ia ke fufu ia uia pe ai fokus ko inga, ai le fia kula I mai lunga I kero siva. E wale wala tala tamile sa tama wone emisiele tantu tau fangana fa sala mai erka longa man sa mo penya o e o kama voile le fa sala la e na la fo mai le tantu official lunga o Facebook e po le tantu wa fo emailina wa mana tu inatu ya e fa pele ona fa ya le tau vanga like yo tau vanga love ya ma me banga ye lunga o Facebook e lunga o lau video pe atonga mai I le tanto ofisa. Lele, whaantala whantu I o ke topa whae tete. O le mafuta mai nai maturewa le rivaengo le Aoauli, Junior Moli Ulu lau pau. Ia, Ula Crichton e tuwale, Moana, male ainga le mafuta mai nai Amerika Samoa pale Sina. O Vimara Aukuso, before you say Rina Siosi, male ainga le mafuta mai le rivaengo le Aoauli. E le tautua whaua le rei le radio Samoa tasi lima iwa tonu amo ia e longa ko I se se koe kuku I mea ngau siva le rei vai tau ua makua kau whai le rei uma mou sa kangaka uma e pauana o le bente whai tete ia o le kangaka le nga koa o le kangaka fwoi ngai koe pu e alo waka masu ngua oi alonga o inga siva iau mawhau whaunga e au e ke whan wa
le da fa fi fianga o le vai ngola woli tu tolu mo ia nga wenga tu tu ma fai va lo filima. Mi se le vai le fa tu ai nga tus ya ele fingo fi le da tu lang. Le finga ye male. Vacuuming on le fale. Le lucky foi le ding vai tau solo le ye yo na me o vacuum. Ya wa nga fa mo ngi ka ko nga salima. O longo winga. E le ka kingo sa ulunga pe fufu le ka vai ka ko ka peka. Ya va pena na ka peta. Va pe foi le la papa na fo la il putu mano no. Ia pe tai o fu. O ko se malu so le ka fiola. Ya e wida. E suia fainga en tu mau fa vai. O le salwa ia wa ba sangie ka ko o so ngaponga. E le sa mai lunga mar bif. Mo mi ala le tanto wo i sala elu fa le ku banga fa i sala elu o i ko piko. Ia fai ku manga fa i ku pito. Ia lele e le vaenga le no fai tau tu nei lunga i. Ia ona e fa fonga i foi le tulanga e pe. Ona i an tampe nanga fo. Ia mole tanto fainga pa no tale sa ni tu le so anta au. A i le tulanga le fa mai. E lua sui fa tu po sui tau va. O lo fa nga solo ia fa msinonga ile so. Io il fam sinonga le tanto i Samoa. E mai o le tulanga le pe ona fanga solo i le so. E ma sa va pele ona fofogaina i le aso sfulma le fa guso. E le potu fam sino fu i santo la wina ia mata upudei. O lo te feito tu le mele stasio penga te fa ilang. E po lunga o le penga te fa ilang i le newspaper o le Samoa Observer. O le lai tua iai se tasine i sui tau va. I lona whaia o le tūlanga fo i lele whamaile tua inga na ia saini se ina ni pepa. Ina ia mawhai o na maua se pe mi tai whau i se whale. Ia o le tūlanga nai pio ia le sui tau va mua lea. O le ta ua le vaeng whai o lo ta ua mai i. Ia o le isi sui tau va. E le o manino mai ia le tulanga fo e pe o nei ai. Ia le tōlaulawina i o mata upu i luma le whaamsidonga. Ia maratua. O le aso a tae o le whai le palo ta muamu. Ia makau kia vo ia koe ngā mea wa pe nei. Ia se i tātou tali. Ia le tulanga fo. Ia e pe oni ai pe ona iai unga o whaamsidonga nei. Ia pe a mai au le ilo ilonga. Ale ofisa o faa masinonga. O le isi vaenga tāua, o le awa a mantana sauilunga, e pe ona tāua fu i telefon. E ale faa sa ina i lea o le fantawina antu o le ava malos, i le aso o le whainga palota. E o le fua a mantana faa li ene fina ngalo nisi. E mawasilingi ai tangata ta wha mai mo antu i fafu. I le tulanga foilen. E pe o le anmela la vea antu i fua matangata ta wha mai fafu. I le tapu le fa sa ina i Samoa. Ia antono nei sila fia mo tantu i lo umalawa. O kako. Se po le ane kula fongo ia ia le mol kong fiki mwhinga whai. O le ane kong fiki. E mwhai ala kaka Samoa, le ango foi Samoa. O nā lui o le whalitali malo. Ia o nā luila i le whantau i nala na ava malo si pe a whapea. E whaatanga na whalitali malo. Ia o le mela le matango fie le tu la fono lea. Fato anto i tatala le whatawina le ava malo si le tau leono. I le tai au polea. O le asto na i le mai ai. Ia o whainga palota. O se tūlanga le leila. Ia wai kau ke le fia whaalongo ku fuingi li poki. Whaapea mai. Ia o le i o lea. O le vanga ia po le pāti ia pai mala whai. O le fo i na tutupu mai e ni pe whea. Ia maleanga koi malea. E le mo mia e tātou. Ia le tūlanga na i le tātou whainga palota. Lea olo o luma nei Samoa na paule mea tā ua o le halu organga ia e whaila na palota i le sui e nante si la fia e o le sui nai ma whai o le whaati noina ia mea umolo o ia mana o ia e lenga tamo le tanganta totas ia e mole i tūmano a toka Matala noa manu lenga ngā nai o le tae au Ape o le la ua punitia po i puau E sau malu e wha susu i lau la au Sa sala le punga la au matala uau
E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asofo ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soi fua ua oli oli ma whaapetai Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Sila fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O le manu lula wa i tātou I New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala I le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana I oe Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni I le My Cash a le Digicel I Samoa. O le awha yele sei yes freely te tasi, ma o le ni whapitoa amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le ni whapitoa, se kia Digicel.
O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Nā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ele amatanga o le neiva yaso o te whawhiloa I fo I tatu atunuu ia o lo mawhai o na fisotai mai tatu pulkalame o le areto le ola ia le nei fo yaso. O le tani elu lon ta upe tolu, ar whai upe sifuru valu, e eili whaupunga whapea tamai e to tolu sa taraka me sako ma aptiniko, tamasai uta e whapea. Ai peitai, a leo lea, ia e sila fia o e le tūpue, ma tau te le au auna I o watua, o le tupua auro fo I ua e whatuina, ma tau te le ifo lava iai. A le upo le nei aso e whapea, o le a le te le, o lo whatuatuaina o le atua. O le tusile nei o le talia, tama nei to tolu mai sauta, tama talavou, e o la tu ingoa a sauta, ai o ingoa nei na wha ingoa I le tupu o Nebuchadnezzar, sa taraka o me sako ma apatiniko. Ai ina ua le ifo le wali I le tupua auro na whaia Nebuchadnezzar. O na ita te lele o Nebuchadnezzar, ma whaila na whatonunga, koe wha asa wha fitu le o ngau, kongi e le wali I. A wha asa la le o ngau, ai whai mai ua, whai mai tala la wali ia, Nebuchadnezzar le tupu, ma ke manga o lawa ia I loa le mele nei, e ma whai e lo mātou utua, o ngā lawea I mātou, mai le o ngau mua asa. Peitai, lela I le upu whai mai, ai peitai, a le o lea, ia e sila fia, o e le tupu, mātou te le au na lava I o utua, pe mākou ke le ifo fo I le tupua. A koe kui sisi upu tala lauri I whapea, Nebuchadnezzar, mākou ke I loa e saule atua, lavea I mātou. Ai, ua mākou I loa, tusa pe le saule atua, pe le tali mai fo ilo mātou atua, e le suia lo mātou whatua tuaina, o le atua le mātou te au na iai. Le langa e vai, ia ngā lafo tono le afi, ai tupu le vavenga whai mai, wa fio mai le atua, la vea I tama nei e tonu. So le sona foi la le mo o e le nei aso e whapea. E whape fea pe a le tali mai le atua, I le mea le nā e te tangi atuai, pa e te talo atuai. Whamata e tu mau lo whatua tuaina o le atua. Lo mauti noa o le sili ma le tu langa sila fia o le atua, sili lo nei loa, I le mea le nā e te mana o iai. Ia wau isi e tangi a I le atua, ma te talo I le atua, ai le tali mai lo le atua le mele mana oi, oflo ma le olanga. Te le tangata whapena, kasi ale me mana oi, o le ngā ioi mai o le atua I me mana na oi. Ai an le tani mai lo le atua I la tau mana onga, ia onga koe whaia lava leo me mana na oi ai I la tau. Whapena fo ila le nei ai tau, ma le nei taimi o tatou, alo atu le whai ngā pālota, o te iloa e le ai se sui e le o tatalo e kei mininge ke rofo I le vai aso le ngai o le vai aso sili o ngā makuaka kalo matangi le tangata le alu palota I le atua e lofa mai whai alo na whina ngalo ia makura I mai a le sili la ai whawhewhea la pe a umal palota ai ke le ku a wha o le mea e se lau montu ko kiki a lua se lau sui e tau wā ai ngā o le lima sifutasi tangata e mawhai o na filfilia e no fo ia no fo o le palamene. Nela o le fasiti. A whai o sui tau wā o e aru.
nga e kangi ile tua lo fa mai fai alon fina ngalo e kula mai au mai le tunu ai te i ubal palo kai kele ku o siri mo e fa mata le atu mau pea lo fa tu ina o le tua e sili lo na sila fia nai lo le mer ngai ki manga o ia o le upu fa malo si mo e a fai ubal palo ai ele tu male manuia lau palota ke lo me kau mai fai ia e loa e sili le sila fia e le tua o le me tala fea ngai maoi mai lo le mea ngai te mana o ia a tonu e lo fina ngalo ngao le kua o lo tu lai mai a vea o e masui fai pule ai ai le mea e sili aku e sila fia e le tua mai lo walu ia e te a vea o e mafai pule ia ma vea o e se tasio sui e no fo ia le no fo le tunu so le upula mo o e fa malosi ke ua ele kuil palota au leva ngai kakalo mai kang aua nei suia lo tu langa fatu tuaina o le tua e siri lo silafia I mea mātou te iloa le lava le tu langa e tupu le whainga palota o mātou talia ma le loto mawalalo a wae siri lo hiloa ma lo silafia o le mea te tau mo I mātou whaafitai Yesu Amen. Lai
Samoan Full Gospel Pentecostal Churchy Weymouth Malabise Fidalai Main Toluan Tway le Bulkala Medala Ritolo on Lamo Ema Ulidi Aoauli be on the Tabrina Dantul Sungal Fifi Pastor Rafael Coppola Assembly of God Ilano Isavai Mahupelabano Latino. But before Ilana Ganga Wale Tourmalone Fidangalo of Sungal Fifi Alful Tour, Michele Ekale Sia. Well, I would join us full on on the Talo Link to La Elua and Tala Lua down to Swapopongo Tala Ivai for Noah. Multimate sound by more tato fa linga ma fa silsilanga may no ma fio anga, like a jail ma futanga, tonu o au kilani day. Ua mawhaiona awina tu whaasirisilanga whaalawa I tele. Ona o le langolango ale Woodmart. Vililoa Chris Ulberg ili olua tasi lua whaono 555. Olua tasi lua whaono 555. O lewa tauru mai I le tanto ofisa nisi o wha linga ma wha silsilanga awala wale no sila fie lo tupa ia malo to malu nisi o wha moe pa tono ina le wha ngole rive yaso langa tu ilea o le masina fola masina o September. Pia wana tumuantu ia tātou whaalinga I lea so male fo yaso le tātou tusi o le songa antu ai ma le tusi o le vao filifili. Alo maua mai tusi lua I nei le official radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau wala vai lo fai tau yaing. Ahore I ngalo ia sa lominga o le tusi o le songa whaatasi ma le lominga o le vao filifili. Mawai whaalpenga o Samoa I sifo tutuila babarua. O nisi o talatu o Samoa, wala ngā upu o le matafa I o le matai le whainga o whaale lave pe o whai poiponga ma liu o le siosinga o ainga ve sila whainga o paolo o si whaalo alo whaalanginga I kale sia ma le tele o le ngangana o whaalo longa na o le fitu se folu tāla le tau wana o le official radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau maua tuai saulo minga. Morisi whaam talanga wala o mai le tātou ofisa I teimi whainga ruenga I le lua ono lua tasi lima I watolu lua ono lua tasi lima I watolu pe taka yane lunga o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz whaima yeisau oka whaafitai. O leisia tātou whaalinga mo le ainga sa tawhatoa I iwa. I lewa ma le whaaloano tau ai mātou te whaasilsila tuai e whaapea. O iele whirangalo ta māpo o suafa o le tātou ainga sa tawhatoa I iwa. O le awha iele whiloa inga ma le talandoanga suli ma wheo I uma o tawhatoa moango tia leunua I ali I o iwa. I le aso se fulu ma le lua o September, lua a whelua lima I le lawa o tawhatoa I iwa. Whaasale le anga I sawai I Samoa I le tulai iwa I le tai au. Mātou te talawa tuai ma wala ulia lo utopa ia malo utau malu su mai ma tala au mai. Tātou awai le aso tupo ina a wale wha mo moe o si o tātou a inga. Ia te uma wha le ialo tātou loto I whale ma so alau pule ai nofo po matai a si o tātou a inga sa fua fuaina. Ma o le a le tau fia la wale wha unga o le a tasi e lo tātou a inga I le aso I lou le awai mai. Ma le whaaloa lava se nia le nei wha sa launga e swafa o le ainga sa tawhatoa, au fia ai tawhatoa waita lima, tawhatoa anga sa tawhaleti, tawhatoa Josefa tafa kesio, tawhatoa leifa lima, tawhatoa fuamai tafa muawaa, ma isi suli o le ainga sa tawhatoa o le nofo I le ainga. Morisi wha mtalanga I fia maala malamai, wha so te yane ia tawhatoa fuamai, Fuamai tafa muawaa po esta tofi lau I numera nei. O le olua tasi o valu lima o, iwa o iwa lima, olua tasi o valu lima o, iwa o iwa lima, po le olua tasi o lua iwa lua, ono fitu o. Olua tasi o lua iwa lua, ono fitu o whaafitai. O le wha silsilanga mo le ainga sa lua whau. Ma tau te wha tuluan tu lau wha whongaanga Samoa. Tu lau na lava. Ai le avatele ma le wha alo ma tau te wha manatu an tuele maftanga le ainga sa lua whau. Ai maise paolo ma ngawhai maluaisi o ma tu ainga. I le pitunu o ta fito I maangiangi.
o le afa tonu wina le tātou mafutanga I pe o le talanoina I le maunta o le fionga le teitei fono I le se fulu whape salo pleisi o tara I le aso tolu se fulu o au kuso lua whelo lima e amtali ele I le tulai se fulu ma le tasi I le tai ao fa mole mana tu antu sau plate mo le tātou fa malostino I le aso ai morisi fa mtalanga fa so te yane I le olu atasi o valu o ono tasi fitu valu olu atasi o valu o ono tasi fitu valu fa tailo se ni le te fono male laulaua fono ale mafutanga le ainga salu fou I tafito I mangangi O le isi tātou whaalinga le nei mai le a whianga wau tupua I whale a lupo. E whaatulu antu Samoa I Aoauli mau mamalu a wālau whaasausaunga. E whaafua la lafo se leo ma le whaalon tele. Ma valavolusia o le whau ma le nganga mawalalo. I le paia ma le mamalu ala matama whanau uma a wau tupua I whale a lupo. O le awhia le tātou whono I le astona I mulimuli o kuso a so tolu se fulu lua whelua lima I le Julai se fulu lua I le Aoauli e whaia le I le tuantusi masani o le lua se fulu pa lua West Hoe Street I West Coast I Glen Eden. O le talo sanga ma le nganga mawalalo I tala au mai tātou te mafuta I le aso I le alofo le tua. Ma le tua mai lau la funga masani a wale wha moe e pei o na atowhaina. O se fsoswani e wale fausia o le malumul fau, o le kale sia wha putonga kirisiano Samoa le whakasa I vau tupua I whale a lupo. O le mātou talo I te tai e tielo tau soifua, I le rāso I le manuia, tātou whilo iai, I le alofa tausi o lo tātou tua. Se ni ala nei wha silanga e le wha tamā, ia pāsta la mostele pupu e maimale ofisa, e morisi wha mtalanga wha apso te yane ia le e whilo tusi, I le olua tasi o lua ono iwa, lua ono, olua tasi o lua ono iwa, lua ono, whao tai, ya, o le whaalinga le damo le pitano o vau tupua I le awhio anga o whale alupo I au kilangi dei. O le isi tātou whaasilsilanga mo le ainga sa savai na ea, a inga whaalwhani santu ia tua I savai. I le awa mara whaaloalo whaasilsila tua I soli uma o le ainga sa savai na ea, a inga whaalwhani I santu ia tua I savai. Mo soli uma o loo au mau I so se tafa o au tero nei, o le awhaiala tātou mautanga I le stone nei ia so tolu sfulo au kuso, lua a whelurima, e whaiala I le hall masani o le Mount Albert Senior Hall, I le tuantusi le lua a Wairere Avenue I Mount Albert. Amatalia le afol sfulantasi I le tai au mai. Au mai umalo ainga I le aso e whaia ai ma tātou talonga. A wale tausi le leia lo soifua maloloina. Fa moe le lofo le tuala tātou whilo iai I le aso to whaina. Taia lo senia ele taitei fono male laulaua fono. Le tātou whaalinga muli mo le tumalo si umu. E mo muon whaatulou I a Samoa o le au mamala. Whaatulou fo I sa o le au osi taulanga pa ia tulou lava. A o se lau le leile nei mo le nei tumalo si umu I au gila nei. Le pa ia o sa Samoa matama. Tu mali o malfale lua o tula fale. Utai male fale tolu. Molo o tau silafia, u au sia se matati e fau ilo tanto I tumalo, mo alo mawhanau e ala I le ta'longa o le lakapi au kilani. Tapena e tau mata tu ese malesa o lau fale fanta taua o tama whanau si umu. O whai ngoina lea o le tama o le lau muso oi, ua mai o na whaia tau langa masani o se au tau amata. Whaia le lotu le stofi, e whaapa iai le toninga ma wha la wilo sua wha o tamata alo o lo iai I alo mai ali panta o whale a lili sa vai I mapia o lo tu mai o lanto whanau e fia soani le tātu au. Samoa le tama atuna to whaeono sauno le tama ia tu mua to whaeono samu tanwasa mo le tumalo sa li wala o le lupe I le kalapu a le lau musoi I whaalolonga sa whaatofusia I le tumalo
Wa ye nei le tanto au to tonu la sosi ale la kapisa moi au kilani Santa alo le astona I mala malosi le fianga vaiala e tutusa le ta longa ta tolus fulu ai ale au e to ta alo foi le lamos oi le astona nei ya so tolus e fulu o kuso e le malayo au de park I pap toi e le tulain tasi le Aoauli lo tanto tu malo o fai ventampo ia manuia mali mai tanto maluluina fatasi e ta walava ia le to e se hanu po poto Morisi fa mtalanga fa so te yanele o lua fitu lua ono iva fitu fa lua ono o lua fitu lua ono iva fitu fa lua ono te lo senia e to fa ono Samuelu Talvasa o to fa ono tupu ola lafi tu la ma tu tala pa tu la pai olo ya mole tu malona o si umu ya o fa alingana le unto mai le ofisa o le radio Samoa le rivainga o le aso o le wa to lima mala fa minuto na tale o le tu la e lua tale lua au rantu se wha poponga o tātou tala I vai whanua. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso se tu ai ngā whale. O le Wood Mart I Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le lua se fulima tausanga, I le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa I atu no umamau. A fio mai loa, lima fitu tasi Great South Road Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, lima fitu, whaafesili mo Chris Ober. Nā pita inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taiminei o lo whaatupula iai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau, o le awala sili le nae pui ai mai le pisia, infection, ma wha iti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a pe a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whai a le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha afso o tai lau fo mai masani, e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina I se taimi vave. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha mitoa e nao le 5 tala anta tongi pea e wha ngai le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se wha le tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. E whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le itu lai lua I le Aouli. O le a Fofogamua I le Aouli na atu. O I unga o itu malo palota. Masui tau vāte tasi. O mawhai o nau I natu le nei au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. Ato ai ma le fesoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whainga Filifilinga Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Say la me le we
Maria Fofogamua o talani mai Aotearoa Sila. O tilo ile fai polo le Partial Act Todd Stevenson. I isi fai polo le Parliament New Zealand mo se lango. I se swinga fai ile tula fono mo le wha matio so I fua malelo Maria por End of Life Choice Act. O lana tula fono sa wha to ai a se te mo le rua whamaro for wha. O lo taula I ele solo I o man ongo ni wha ai longa o le whano le maliu te tono le ona masina. Na I e tārsanga istanga te mana o e wha mutalia lona so I fua malelo Maria. O le swinga sa langoina se tārsanga sa te li Stevenson I le masine no matu. Ma langoina li te tae o le parti David Seymour. Le sa ia uruai tu stisia matu inatu lea tu la fono I tu tono le par. Mene le ufa marasia nei. Ai o le tu la fono o tu e tu stisia matu e whaato aia mole au fiai. O le luas fumalili mo whau tuanga mai li toiro I longa alo ia matanga alua ngara soi fumaro loina. O le tu la fono ina umahea. O na pasia le doto sanga mo vai, se mana onga wha le tula fono I lalo le tula fono mo moa. I lalo le maali anga le pati, a le National Male Act o wha tonu inai, e paule wala e mo whai ona wha solo I luma, o se swinga le whaia I le tula fono mo tui wha moe. E te wala tu lea I se tula fono tau wha aufi a se sui whai pole. O le mea lea o le tula fono tau wha aufi Stevenson o le fofo lea. I le tula fono mua, sa palota lava le fai pule ia I le mea o iai lona whaalongona, lea foi o le ato iai le palota ino lea tula fono tau whaofi. Na lo le muli ta ia leo whai unga whai of party, I le mea te tauna palota te whaatasi uma iai e sui. Sa whaalia Stevenson I le Johnny Sila. Sa ia awinatu ni tusi fai pule umo le parmene le Vastalwai, a e wilawa e nate le imo waina ni tali I le teminei, a o talanoanga ma fai pule o iei nei wa tūlanga le lei. O se mawhine o te tala I tua I lalo tu unga e mawho mai le tino mali o se pepe sa whato a whanau. Sa mau le no whanga le Albert Park I au kilani o ngā tonu le tae au le sa. O le mawhine tos furon te sanga sa tu lai lumar whamas no whai tu maro I au kilani I lunga le video. Sa tāpai na fo I tūli matu o lona tus whalau I leo. Ina ua mori eina lona nana ina o le tino mali o le pepe. I wha maunga o tō mōrianga o lo tua I ai le whai o le so tula fono I le stonai. O le mawhine o lo tau fia le whai lo lona ingoa o le ato I tula I le wha mastonga I le aso a tai ao. Mō moatu sa whaari ai le leo sa tinisini of Civilian Officer Su LCIP I le taulanga o Kilani, Detective Senior Sergeant Ash Matthews. Sa walawina tu leo I lea pākai te samare fitu le tai ao le sa ina ua maua se tangata whainga luenga lea pepe fito a whanau. Ma ia tā wai, le wha awawa su ngā leo I sinu mero tangata ina I eilo ai, le mea tono si o mea I le mea sa te pumai o le asona rafi, sa whai e su ngā wha pitoe le tino mari o le pepe, eilo ai, le isi la sanga o le su ngā. O le tamalolo tua ia le whasi o tio tangata te o lima e mafua ma ilona susunuino le no whanga mō tangata maututongi e no whai, a le Loafers Lodge Hostel I Wellington. Sa ia amataina le mū tuluai, ele mana o nofo ile no fanga e pona fina wai le loia malo o le tamalo e lima su to sanga o lo ta fia le fai lo na ngoa o lo fa solo no fa misnonga maulunga ile lo mo le isi lima vai aso o lo moria ngai lima de se tangata ma le lua moria ngai lo na susuino le no fanga ile aso fulu no melo a fe male futolo o le tamalo sa tu lai luma fa misnonga e pe ona pula to ai luma ma ye te ena le monio nei morianga a o tō lauina te tasi I nei molianga. O lana loia I a Louise Shiraniui sa I wha ailoina o le whinaunga te te I le wha le tōno le mawhau o lana kareieni o le a wha lango ia I le wha salonga o le wha masnonga. E le eise suinga le tūlanga o tūwai New Zealand I lawa I le whorwhalanga malo o whatasi I le onge tele ma tangata o whanaola I le whia a I Gaza. E wha natina ti ai le wha I unga le whainga malo I le langorangoina o se stete o tangata Palestina. E ui lava foi. Ina ua whaamataleina le whaalawe lave wo I ai tinga tola, o se tūlanga matau tia fau e pena whaari ai e le li pāremia, Christopher Luxon. O le vaenga o le whaavase ngana o le puipuinga o tau mafa, le Integrated Food Security Phase Classification po IBC, se tino e langoloina e malo o whaatasi. Wala to walo ia na wholafolaina I leonga tele wo I ai I le taulanga o Gaza. Malato lapata iai, o se whaarawa lave o le a whaalau tilinatu I no whanga o te Al-Bala, Makan Yunis, pe a whailea e le vave tau fia le taua le masma Israelu, manif so ni tele e awinati ai.
sa fa va senga ile office ile tulanga ua yaile nga la le fia ai ma le maditiva ile lata le tesi vai todo le feito wa fa o tanga te le taulanga gasa ile ona se lau fasu te yafe ua yaile fa mo e fete yai ma se tulanga mte te tele e yai ai le mai ale masino se tema ile o yai se fa unga le malo ni sile for floinalo ia se stete o Palestina sa fa dia lakseni la sa o le tulanga ua o yai gasa ele italiana a elena tina tia se fa unga ani sile faia sa fa uila vele o le official le tuti ni sile se uta telo le pauta fasa ina le methamphetamine ona na to no to tongo ni masini sa fa ui mai se uta le valele matafia ile tu sama le tosa for $50 million tala o le tau ne fuala au mai sala watu le tata tele o ni sila o le suesu enga leo sa amtene ya uni ina o fa ilo tanga to mai fa pitoa o fa amtalanga le official le tuti e se afifi sam salmia o le uto le pauta fasaina sa ele so tanga ma kengi faso tula fono le kila pis ini sila name o le vasto luai sa tau no mai ele uto fala fasaina mai kanata se lau lu su fa kilo kala mo le pauta ona na tonu o to tonga o masini taro mo le kulupula o kalapula kapila lo tele le racing evolua forani wala tuli ele lus fo tele o blacks ari severe o le tau lele to su testo sanga o li btiina le fa mono na ngoi lisio ta mai fia fa tau ina to le klapu ma o tapena penai mo le ofoina ia ile o se tongi pito i maulunga o se velo fa ile la to fe nginga ma le kapini sile se ia o le to sanga lo afe ma le no forfito ai o li btiina ile na o le kala pu farani e va vesini o ia e somebody li pote le rominga ale the Daily Telegraph Australia o saunia le racing evolua e avea ia savea ma se tama pito silion to na maulunga non te tongi li tala angore na kapi ma to e mana tuai le whengainga sa foi na tu moris foi fa matua le All Blacks Dan Kata o savea sa avea ma tamata alo le kapi te to sumari lima le kapi le rangi le loa feru futolu le olo ta alo mor kala pula kapi le moana Pasifika li tama sanga o super le kapi Pasifika savea waiva sumaliva nei ta alonga faitoria o ta alo ai more peuli o le talonga mo mora o le kapia tamata ele Black Ferns and New Zealand sa manu malo ele tamarusanga i porulangi sa le tulanga le leili taia o nafi ile tamata ta alo lus foweti a kaipa Olsen Baker sa ave fafo mane malai maloi mata o no se tulanga tunga o yeile afianga on tapuai o New Zealand lo champini rulangi o ilamba sa manu malo ya se pania lima su fale valu ai sa va ele o le latu ta alo ai wilea e taua we Lucy Olsen Baker le tene te alo le tusanga le Black Ferns le tusanga mo vai mo le pui o le latu champine le tamasanga inglani o le tene te lavo Lucy tusanga e le tala anga manu o ya fia so o tu le vai e pe no sa va ile matua ma fatia le temi sa fai e tonga fikinga ma ave fafo le ta vale le lima su fa minuti o le ta longa Olsen Baker se tasio tene te alo Lucy for weti o tene to we power tele le latu ta alo le afi ai mata mai sa mo to luali ana mikael tu malaila sai sa mai ele ta alonga le Black Ferns ile to small tonu le au ina u ave fo i fafo ile wingi malosia Asia leti inga sa fa manulia ina u le oto ye season in 4 au fa le leo ale Black Ferns fa nau yo kilani ta alo kalapo le Melbourne Storms fa masuyo le au New South Wales ile ta amsanga faste te Australia o Stefano Utoi Kamanu o le ali liwa sine matoa Samoa ata alo mo le mate mahatonga o le ato lele e lusfuli matau sanga sa whana eo kila ni nei ta alo mo Samoa le wafa mara fotolu le tunu o lona tina ai o le ali liwa ne fai masui o le tunu o lona tama sa e whaali ai li poti le isi tua le vasa tasemane sa le tanu noa le whai a onga le Kangaroos Australia Kevin Walters le whai a onga Tonga Christian Wolf mana foi a ngare to Samoa ia pin karina e tusa mana na fai unga sa ia tau tino foi ile tele no ilo na tama awai le sela maf tam sela so tanga ai to tele ni solo na ainga tonga ila la te ai o mafo na nau e ta alo fai masui o le tu ona matua o lona tina sa fia ia ila na fai unga fai masui o le tunu o lona tama o le tino e pule le soka ta alonga soka ile tulanga le Oceania Football Conference por OFC ma le soka Australia sa folo ina le aso na filo la sa inio se fe ngai fo mo le ngaru e fa te se le fa olo le no le talon se ia lia lua fe malo fluiva o se tu singa mo fe mara ma inga por le memorandum of understanding mo o kava ina se lo telo va ngai au fie a wala mo tanga talo
tina ino faya onga malo foli le soka sa se ni le roa fema le fulima le fontanga mota te inga soka a Australia I Sydney fa le soka le China o le malienga o fa si mai nai le fai te se fulo te sanga nga lu fa tasi ma le fa vaina o se fa va nga lu nga manino mo le numana yo atina ile va fa la por tonga lua tarana le aso. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Afio ai o silinga tu sa tupu o la fao mui fa apea ainga alala ta ia ia toa mafua yu molu alomani e toa o sana mafai ngata o te tiwa ile atu Samoa alo sina masale valasi tula itato sapa itali watailingi ataua imatangi angi malua leo selai wapau tanunga manono wasusula ufea ngaingatau ilelangi ele onipa ia mama maluma sani ofeo yole atua ilelangi la lele yo sanga ngao mafola ile au vai maunga olo osusu pe ilo ifofo ngole tamaita natiliola lesulu fainga inga senga se olena kuwa fo igoa oa onga elati se fa pupula ima otale faleta talomo mana onga oe mamanula alo aneia yo lua faiva la auli e male au manga tafio le fale mafofo la fala ato etu ife alo fai me asiline polo polonga o manu afa ai fo mai langi faya Samoa la ui a ole vai ua faile atanga vai ole tui fitina tau pe au mai na liu ife e ole tai toa ole atu Samoa I atula I mai se ilo ai le vai singa nona soso ase I taunu ile tua sivino foai Ei asase e mai le alititai le tapua fanua le ai tufe ai ua le ngatala na pule ile tai e lau ele foi wasasao ai ele ai afata fai maula watafili tai mai e tangata ile aolo natino mai ai liupe a pongi ai
Se kong mali o le puni ala va ai le rivang o le Aoauli ina ua se fulu ma le ono midu tau tai nei le intulai lua ya tono le rafu o tapena mantua ma amtawaleanga i anto i le onga e piki maki le whana wa onga le teimi tua ia onga e le reia so lua ma tongo fiala so lu sfulu ono o le rima sino o kuso lua a whelu lima whai tau i tu la i le teimi e whai ai le palo to mua alo tanto malo Samoa i le aso anta au amtalia lea pe talaina e whale palo ta mua i le tu la iva i le tau anta teimi Samoa si i riele tu la whai le fiafi o le tanto whinga palo te tele le asfreile tala uma whale palo teili tu la vanu i le tau si i riele tu la e tolu i le Aoauli. E o tula nating ia ua amatalia ia le tautuamala unanga fo i le Radio Samoa tasi lima i watolu amo ia wala wale tautuaina o lo o taupa ia ma lo o taupa malu. Se tasi ni o tautua ia mai tono le tātu tono o lo ngā lueva wa lua i le o nanga lea le WT Media Samoa ia ma le ofisa lea o le komisina o whainga pālota nisi o vaenga ia un sila fia lo tātu o tono o se saundoanga lea mai le fionga e le komisina o le ofisa o whainga pālota. Pela vang sila fias e sarau i wakasi suika wasa whaulua lako fia befa suika warak whainga pāloka. Inga ukapuni kei me whaulua i sarau i wakasi. Umangei kako whamisungonga ia le sa whaingei ia ua e le whamisungonga koe whau i kua le sisui a kasi. I le vang wha upwhai al fast ia ren koe rasa rau iwa sfulu kuinga mai unga whamsingonga lenga whai la sfaleile le ua whaleo ngai suikau vai lua o whaleaka ngumela lua e leupa o merkako ngumela se rau valu se rau vasu valu whakase la mo le le se fai ngā paloka ale kumaro fale aka le lua o ngā kasi sui kau vale i aike mingei ia le ala e munguinga le se paloka le upa urka kungu mele se rau balu fiku o le ngumela ngā o fai puli o la whapengang whakingo hoi kako fai ngā whiwhiringa i kumaro e lima se fulu si whiwhi e lima kasi kumaro paloka le tunu ulos fulu sa vai kol kasi ngei ia lena o le se paloka whaleaka ia longo winga koe kol sfulu lai ku malo e whailako paloka ingei ia mare lua sfulu me se wha o le aso tona i lava le umawai lenga i le kārwha le fiafi lenga pungi ai le whau winga kārsanga ai la kou fo ia kārsanga mo le paloka mua mo le sirfia kako loutou mamalu e siria la kike marlima fe la kou ngā kārsanga peka yang ngā le afe mong kupu la kou le ngā kalia e le official komisina o ngā le siwai ngā akoa e le ngā waa e tu sai ma le tu la fono. Ngā whalaua, I think o mang whairo aku, ia i la tō nā mea ngā ia whakingoe la kou whai ngā pāroka o le pāroka ngā pre-polling. I kā kou pāroka mua e kasi ale whale pāroka e kongo i kumalo uma e lima sfulu. Ngā kasa le whare pāroka, e a ngai umai e la kou fo i o ngai ku malo. A i la kako apuf le nge i le gym. Kasi ma le lua, le whaanganga la wanganga mo i la tohu i ngofu le pāroka i savai. A le ngofu i ngei. I le pre-polling e le sisi mai savai. E ngofu i savai a pāroka mai ngei. So, e le skanga kankasanga mai. Ia wale whalasa special booth o savai mo pre-polling. Po whela warari ku mālo lai ke iai, e iei whale pāroka ngang whairo aku. E la whioanga ma le ngofuanga lo whakingoe le pāroka momoe la solulu. As ngofu ngei, le ngei vai aso ako lo whakingoe o ngā kako pre-polling officials, polling officials. Makua fo e awhi fixa lau, ia polling officials ia, e awhi ai mai lantu ni savai. Go mala o ngā kako whai pāroka i savai. Lea o ngā kele le awhi mō kupu lima sa lau le whai ngi. Le ngā maka me le songfua. Ma o ngā lau whakingoe, whaonganga masingi e whakingoe le ngā ruenga. Ia ma le whakingonga le ngā ruenga inga ia
malama le whainga ruenga whakingongo ngā ruenga. O le vaesu fo uma vaesa whaifiro inga ma whailo kusi o sui kauwa. E le asko ngai. E wa uma fo ile ngā fo ia o onga sa whatino. Mo la kou fo ia whailo kusi po le vanga wa ia paroka. Scrutineers. O le aso sa ngei. Aso lufu le wha. Mo le silfia ka sua le uli. Ia wakang e whanga kai ia wha kosinga fo ia sui kauwa. Ma vang wha upu whai e whai. Ia e fo ngangu ka inga leo fisa. Ia okul keimi ngā ia wawe se umalako lau papa wha alau iloa o ku ilalo. Ia wale ai fo imangi pepa o wha pi whaloloa. Ia ka vale. Ia me umai ia. Ia e wha alau lau le vai keimi ngā ka pingpenga e kako makak whai ngā palo. Ka rungu inga wale ia sisi wha kosinga koe whai e pea. Ke alosu lo le sa. So i ola kai mi whakinga kako pre-polling ia makako palo ka tere i rasu whalele. O le aso ngafua, le sa ngei e nganga i le ofisa sa vai, e whaaku le operating center mo sa vai, i o i le ngafuanga whale Don Bosco, le holo Don Bosco. I le aso ngafua mo operate mai le center nga mo sa vai. Wa umala ia manga o ngā sui kawa, ia po scrutineers foi. Laisa vai anga i umal operating center fe siri ai fa penga foi operating center le ngi le pe nanga i tuai le tele fo suka va ia ma fa lo kusi fo i manga onga ese ia mang me fe siri fe mal mai ku sa matula fono o se vai ngole sau noanga le fenga komisine tu sai fo le lanto felo inga ia man le auto stale pe ona ile na vai aso to le pai lima fe lanto le sa tarsanga wa ukio fo po wa over foi maleo ya o le ase tulanga sai lima fe la tolu ya sa ta sangolo no winga fa o ila to mai e afia ya afia ngatu mau so ifu o ila to yo tanga to pension de o ila to yo tanga ta fainga wenga yo wa pe o va ngana le sa au nga yel fa silanga mo la to e ma fa yo na nga va al ta to wa palo ta mo fa mala matango fia to e faingo fie ele mana o tu le ki umi ya le la fa pe ona ia i le fainga palo ta wa le sraile ko fa mala manga vave ala na mo pu ya ole mana to la fa sina malo longa tanto por clame ya ona to foi mai le se ta se va nga ta wa Wale kau kala mai fua ia mea
Ele te foi mo le tanto por kala melenia fia se tasi leo vai nga tawe ala foi ona te fa manatu mo le sila fia so tatu tunu e mai se lava ya ila to le ta penal tanto palo ta mo ila solulu o fale palo ta ya mo tatu tu malo ta tasi o leo le ama to lo ina tu ya le ne foi fia le tu malo vai mo tasi o le kanto li ko le tongo o le tu malo vai mo lua o le fa ka sa mo ta o le tu malo vai mo tolu metro tisa tanu nga manono le tumalo vai monga fa o le STA la lovaya fale anta tasi o le efa kasa na fua fale anta tolu o le efa kasa vai teleuta fale anta fa efa kasa to amua sanga ngatasi katoliko fale ula sanga ngalua efa kasa fenga sanga ngatolu efa kasa le awaa sanga ngafa o le efa kasa lo tsoa I tu maloa ana lofi mua fale si u katoliko. Ha ana lofi lua fasito o ta katoliko. Ha ana lofi tolu le ulu moenga e whakasa. Ha ana lofi fa fasito o tai e whakasa. A inga i le tai lalovi me totisi. Fale la tai masamatau pata e whakasa. Le fanga ma fale se la nga ifo le vau uta e whakasa. Sa fata mua sa anapo uta e whakasa. Sa fata lua vai e whakasa. Si imu sa sae pentakoso tuto tasi. O le tumalo fale a lili tasi vai e whakasa. Fale a lili lua sa lani me totisi. Loto fanga e whakasa. Le pa e whakasa. Ale pata i tupa i lunga vai loa me totisi, ale pata i tupa i lalo sale au mua i whakasa, va au fono ti tai le whanga i whakasa, anoa maatasi, fale whakatoliko, ma le tumalo anoa maalua o sale lesi me totisi. Mo le motele i salafai po sa vai, whaasale le anga mua sa pulu me totisi, ma le Jim 1 i tuanai mato. Whaasale le anga lua, iwa e whakasa, Jim 1 tuanai mato. Whaasale le anga tolu, sa papali e whakasa, Jim 1 tuanai mato. Whaasale le anga wha, sa saai e whakasa, Jim 1 tuanai mato. Whaasale le anga lima, o asanga e whakasa, Jim 1 tuanai mato. Nganga e maunga mua sa malai ulu e whakasa, Jim 1 tuanai mato. Nganga e maunga lua, whanga malo e whakasa, Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga mua sa fotu katoliko, Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga lua le whangoali i katoliko, Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga tolu le tui e whakasa, Jim 1 tuanai mato. I tu malo vai singano tasi, au wala i whakasa mo le Jim 2 tuanai mato. O le tu malo vai singano lua, sa taua i whakasa mo le Jim lua i tuanai mato. Fale a lupo uta katoliko mo le Jim 2 i tuanai mato. Ala tawa se sifo ne ia futa metotisi ma matangi le lei ma le Jim 2 i tuanai mato. Sa le ngatasi sa matai tai e whakasa ma le Jim 2 i tuanai mato. Sa le ngalua sa ngone metotisi ma le Jim 2 i tuanai mato. Palau li tasi sa lai lua e whakasa ma le Jim 2 i tuanai mato. Palau li lua ngā uta vai e whakasa ma le Jim 2 i tuanai mato. Sa tupai tea o vai ngā metotisi ma le Jim 2 i tuanai mato. Ma le tumalo palau li tolu vai to muli e whakasa ma le Jim 2 i tuanai mato. O tātou whanle pāloto ma le nai pe o na mātou lau wina le nei a fiafi ia na o le tātou moto lava i sala whai. Ia o lea ia tātou potu pālota i nei tuanai mato i lato fo ia o le i nei ia fo e pālota mo le motele i sala whai. Ia tau le malangala i sala whai ia e mwhai lava ia ona whai i tuanai mato lau pālota na o oi lea sa e ave ia lau resi tala. Ia awala fo ia le tātou pālota mua tō le pai. Ia wa tūlanga nā lo ia lima afen talo sanga e na o le tō afe la tō watalia. Ia, ia mana tō fo ia le tātou taimi, ia o le tāo le iwa le tai au, i le tāo le whā i le afiafi.
ia ole mai monga foi ala tunu e tu sa pele ni sia nga ia tu ia fa ala tu palo tai tu malo po fale palo tai pe ona tata wa e yai lava le au fai nga duenga ia tata fale palo tale se lo nga lava ia e mana vai le tai pe ona tu ina mai ole ta ole fai la fiafi ia ai ta tele ia mo la to le sa ta sanga mo le palo ta mo ia fa nga lo le avano ia awaia le tatou palo tamua ia ila solulu o le afaila sina tatou malolo nga se ko le sila ia ona toi fa awele tatou porkalame fa mai a tatou tumalo ma tatou suito va fa audio le pena ia moteli sala fai o te me fa ali ile taleni le tama ilunga o le leitio awale aso fa pito tama wala tamai a fa ye fia lo tama tautala fai tala malie pe fai ana famtalanga e winga i talonga ma tong te vala uria oia e Aoauli ile tauwanga tama fa salalau ale Radio Samoa po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone o lo fatino ai lo tama le fonga ino le talonga le manu Samoa o le communitikta o le tama e Siliana reactions ilunga o le Facebook o le amanu malo i se failonga mo le aso fapto tama la fo mai lo vilo lo penga te failangi radiosamoa.co.nz/dad po le Facebook Messenger le Radio Samoa e fa ngata tato wilo ila so fao si tema ma le nei tawanga e fa pitoa mo tamai ni sila ia manu tele la sao tama umalawa o le lalolangi o se tala fiafia nei Samoa wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tofa ale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback a mantatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu citycars.nz Matau te whaia ni fo Aoauli aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe bala Aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Aua de bisi a fasala laua tu sa o lau Radio Samoa o tawalu manga o lau whaiga palota i Samoa i le asafa reile lua sfulmaliva o kuso mai le itu lai lua i le Aouli o le a Fofoga i le Aouli li natu o i unga o i tu malo palota ma sui tau vātai tasi o mawhai o nau i natu le nei au o nanga o na o le lango mai le Enterprise Motor Group i Manukau a to ai ma le fesoso adi a le Ara Memorials manuia lau whaiga filifilinga Samoa. When you shake that radio Samoa, lua mai, she mai, radio Samoa, tasili mai batolua. Radio Samoa. O tato tu malo nei malanto sui tova fa audioli fa mai ai le tato sui tova pe on tolo lau tanto por kalame mai le tu malo vai singa tasi ya se pa il tanto tu malo palo li tolu tole pai Ro fa ftai vai singa no momua amitua i malo lo tau tofi Roma o le fast masoe va ai matemini se yuli tau lafo independent maniuava eti la malolo le SUP. O le tumalo vaisinga no lua, alo popo se a fausa matafeo HRPP, moto pua a Seve Henry Afereti Papali Independent, su ale sa whaavai loli Timoteo le fast, tanga loa le lua tupou afa le fast, ma valasi lua pito fanua ta fito sele SUP. Fale a lupo a e au tima lea vai se ta HRPP, se ufata e te wati sulutolu le fast, tui maseve, poto, fendi, se montafa fiu o le fast. E tu malo ala tau e se sifo, ali imale manu moti alofa tu au HRPP, matai tu ave la faitele valo anga ta atiti yon o le fast. Sa lenga mua, fale sii, aisa au tanga vaya independent, selu, letoa reupena selu HRPP, telefono David Hunt o le fast. O le tumalo sa lenga lua, le lua sangato ka rene o le fast,
mai e fa mui na wan lesi fa le fa silva HRPP ma olo fonoti fiti a fova ai ole SUP. Palauli mua fuli pisa mulipola HRPP le alofi le ulwa ia lii lo lopo a ngā lii ngafo independent mulipola ana rosa ale molio o fast tupai a vala fa savainaya independent. O le tuma lo palauli lua fa ola tane fiu tuala i ona pao independent fa suai au nai foua sa lu asiata sele tanielu HRPP fiu fa ola tane Bonifacio Vasa independent leota laki la mustelesio le fast tia fa le upolu te vita independent matusiata fia fiu hei Dempsey kalapu ole SUP. Satu paitea asiata tua CV setu fast asiata tavui tafu salevao fast lautafi fio se lafi persel HRPP. Ituma lo palauli tolu ayolu potea misa Tony ayolu pole fast le tuala penher talavo matala ve HRPP malanga aya ti aitu autofunga ole SUP. Ya o tato ituma lo na o lesa tutoi mai ya ili tolo lo wina fo yo suita va fa o yoli o tato ituma lo uma o mautino ya ole ata va le tato fainga balo tai le vai so foto le pai. Limoi betul, amo.
Silo the man male fantunga sa mola tudu tofi le o se tudu taliola ina unto se fulu family te o le tale o le tulai tolu fa malu no antu le stand to filo ingam le fianga ya le bayava ile so ona o le tulanga o tapenanga o lo saudi jile tantu tudu sa mo le finga palota mo mo ile aso a taya e pe ona sa e mai mo mai fa funga mai ile tu fa to ale ofisa o whainga pālota lena au nātu I se teimele mo atu I lunga o le tautua nei le radio Samoa tasili mai tolu a mo. O le tala muli muli lena u avatua. O lena au mai telefo o le whianga ia ngala malamana au tanga vaia tipi au tanga vaia le vea son same fan today. Lima ave mo tupu lena le sitala mo le pālota mo mua. O lena sau no manino I le whianga le komisina o whainga pālota. E na o le afe mono tupu tangata. O le la awhai e le whainga pāno te le whainga whiriwhiringa le so anta au. Be wha atino e ala lato wai anta tau. E whiriwhiri ai e ane sui tau wahi le so anta au. Mo le pāno ta mo mua. Ia, a tono le na e whaafunga ti ai ia I le polkalame I le ni whaingo le awa. I le vesili. O le hana pāfua anga wā lai ona le au si e nisi nei o ila tau pe whaafe pe lalo I fol whaafe. Le anto I le lima fe mon tupu le na whai mai mua. E ma whai o na pālota. I le tātou pālota. Ia pe o lena le sitala. Ia ma manatu. E se le meka o le sitala. E se foi. Ia le aloa ia. E le whapea e le sitala. Ona whaatino I leo lau pālota. E au noa ma se tala mai o I le ofisa o komisina o whainga pālota. E o le whainu mera nā le sātau ave mai. Lima afe bon tupu lena le stala. Sau no manino le fionga le komisina o whainga pālota. Na o le afe mōna tupu. O lana winga. Sila kikia kulawa le afe. O le mōna tupu o te leilo. E le ifa amarino mai le fionga le komisina o whainga pālota. Pe fia le mōna tupu le ua iei. Pe la kalaka ilunga le afe lima se lau. Ia pe ilano ane le lua afe. Na paule tala lena tātou whanongolongo umantu waila. E na o le afe mono tupu, lea na wha maliaina I ala o le tūlafono. Se le tāu o le mea o le ala o le tūlafono. A wa ka kouska ia umana kūlafono. E le ai maska ko vevesi. E ala na tātou vevesi. Ia ona watau mawhai fwoi sa tangata mimilo le kūlafono ia whai ai lo na whiringano. Ai kia I le kūlafono. Pe wha manolola I titi tūlafono. Ia e ka ngorga ka whamai o ile aila. Ngā o ngorga ka ile a fia il kula whongorga. O le mena e mana ia le tātou stai umai le tūla whono. Ia mawhina wina po whela e ta tiai. Ia le whaatironga o la wai ata tau. O la tātou wai ata. Ia mai ata tau tangantauma. Wa le mena e lena whaile whaamsinonga. E ka kukio ka ke whinga wai. Ina ia awai ne i o tātou toia a fiatu. I se isi tūla whono. Awai, so li lor kula fong. Ia na pauane me whaio la me le whaamsinonga. Ia o le tianga la nā le tia mai ai. Ia pālota mō mō le aso antea. O lono winga, e le to a tele tele. Ia mai le lima afe mon tupu le nta ua mō mō. Na o le afe mon tupu. E ma whaio na whaatino le mon tele I sala whai. Pe a whaio ngai ki ala la ina I le mon tele I sala whai. Ia a whaio le te I tū mua. O nai tofu lava le I tū mā lo wha pālota. Male no fuanga e whai ai lau pālota. O lono winga, a whai o lewa e anga wa. I le whainga pālota mō mua I le aso anta au tutonu o Samoa. Ia? O mamanga. Ioi, ma lesi a vaenga tā walena o whaitau atu iai. Leanga I se pe umau se sui tau vana I alanga ina le mata upulea. O le alo le tangata e whailana pālota, ma avela na telefoni fe avea. I to tonu le no fuanga le whai ai le pālota. Ea o lena tue wha manino le mai. A tonu le au I rātu lunga I le tātou wha tanonga lena e wha funga mai ai. Ai o lo o mai o I o le mai. Se tasi fo I o saunoanga le komisino o whainga pālota. E le ma whaina alu se si to tonu. O le potu le whai ai le whainga whiriwhiringa po le pālota. Ma avisa na telefoni whe avea. Se o le mea ngai kupu ili vevesi. Ioi, e pēno whetu. O le nau vai atu na file fiafi. Ia ma le tai au na leila. O le o I mo meo pala au. O le waka pu e kua I ka koa ka video. Ioi. Waka ko le o e whaingi ka ko whainga loko le fiafi. A le wa makanka ko whiawhia I le bou. Ia, o le tūlanga fu I le. E pule al tangata I le na ia me whaingi.
O le ka ke whai aku. O le whaonga ina I tutonu. O le potu wha masino. Pe a o ni tāna sanga I tonu o le wha masidonga. I le mai ai le o le whainga palota. E ka kiri manga ngā o ngā koe ngā mea. Ia e pangale. O le vau o sau I runga ia mea. Ia uka ke whaia ngā mea. O le fiafi. Nā lule o le tangata ia le lantou ainga. Ta talo mo le file mua Samoa. O koi kiki a ngā ule o se vai o sesi. E se anko loa po se loaka. Kanu ele fue wa I fue le po. Ia e le lei. Ia le kako sang yungi. Ia malaka ko tape na pena le lei. Ia male jibia. Io e fai masi aki lau koko. Ia masi aki ang iei masi au loko. E ke ua kako vevesi le fai ngā pāloka. Ia se sio kako ele au di aku le asfarai. Fai aku ai fo. Ngau male fape. Ka lo fai maki ai. Fa
ono fo ma faatale male on sai ile fia maua o se iunga tamusu e se me fai uputa uai ubale chalu ai lo fa amau onunga aue ta faungai ole afi a o puatanga te fai mai o tamai tai fai e a ona ole ale ai se me se i tau fa a pu ai o aso wa pu a ua tele le fia tau ma fai Tau I manula telu nei upu na ole tami ma fa se te patasi mai a oe lo wow le tau I vinga male tuli o manatu lava le petau I ole ya oe lo wow male lalo to find my own tamai tai fai e ona ole ale ai se me se I tau fa a pu ai o aso wa pu a ua tele le fia tau ma fai to find my own tamai tai fai e ona ole ale ai se me se I tau fa a pu ai o aso wa pu a ua tele le fia tau ma fai Aue ta faungai ole afi to find my own tamai tai fai e ona ole ale ai se me se I tau fa a pu ai o aso wa pu a ua tele le fia tau ma fai Talofa lava, o talafau nei mai vai whanua o New Zealand, mo nei asa lua no au kuso lua o lua lima. O loo sa ilia leo I Hamilton, se sosoani mai so stasi, o sila fias whaamtalanga le tenei titis fulwhātau sanga le matua, lena lipo tia mai le leiloa na nafi betu so le afol whae le afiafi. Ta oe so upo leo o le tenei talavau o Nicola, lea eilo te leilo na ingo o page. O te wainga mulimuli a te ina woso I lunga I se pasi I Hukanui Road, pe tuso le afos fultasi il tae au nafi. O lo pole leo e mai sesiona a inga I le saunga le muol nei tenei titi, ma e iai tal tunungo leo, a tono lo iai pea Nicola I se vai mea I tonu lava o Hamilton. Whaatal sanga mai leo a iai stasi o sila fia so as whaamtalanga
E ona fisoasoani ala tau sa ilinga mo nei teni talavou, ina ia vave o ne whaafisota i atu le ofisa. A o whaanono ai si ainga le Hamilton i le lo mai o lato teni titi, ai o stala fia mo le ainga i au kilani o le tamaita i tolus ful tolu tau sanga, lea sa li puti atu i vai aso ta luai sa ilia, o leo maua le tala fia mai leo o to e maua nei le tamaita i tolus ful tolu tau sanga on matua, ma o lo o manuia masaunga le mu. O le tamaita i lea o Ingrid Nason, na amata sa ilia i vai panoa o Sri Kings mai le aso su lima masina nei, o au kuso ai o tai awa nafi lena li patia mai ai wato e maua. Ua whaalau ilo mai whaalapata inga el to otele o tangata e ona whale fau sa tau na fausia. Se company fau whale na tongi ai whai tau fia afe tala ai o lewa maua le tala o ni nimol whaaton silo nei company fau whale. O lo ta ue le lipoti ale Radio New Zealand le tala no atu in tangata si to ono sa fatu langa fausia o lato fale el company ale NZ Construction, ma lato ta waile ngau o lato tupena tongi atu nei company, ona o le leanga o whainga o ngā luenga ai onisi na matua le whaia lava ngā luenga ai wa uma o na tongi tupe. Ini whamau maungan whailo ane i le RNZ o lo whaali ai, e silia ma leona selau afeta alas tupena tongi atu i le NZ Construction, ma lona whaatonu le ali o hemi arapeta tiopira, e ilo tele ilo na suafa o James. O ni mta upu sa feutanga iai mal company le amtanga o tausanga nei i Wellingtone, Lower Hutt ma Waipukurau, na o aini li poti leo o molianga i le Dispute Tribunal, ma le tele o nisi o whaasea sa anga i longo le tūlau le interneti a le NZ Construction. E tele taimi sa tam whaiai le RNZ e sa ili se tali mai al whaaton sili o nei company fawhale. E tu sai o whaasea al to o telo tangata pe ta ele ai lava se tali na tuane. Whaaleo la ngona whaano noa o nei tangata nei o lusi tele o la tupe nei to e ngā company le whaamaoni. Ai mai se ele o mauti noa, pe iei se whaamoe to tong mai uma tupe o la to se lini wangau. Pe awhai wale mwhai o na toi fo iane le company e whaamae a la to ngā luenga, wa uma o na tongi ai tupe. Ma le tala muli o le tala tamai o le whaalavlave le na mawai se pepe fou i le Albert Park i o kilani lasto na inse mbai atu nei. O le ena tu la e ilumo le whaamisinongo whaitu maaloa au kilani le Aoauli na nafi. Le tamaita e tolus fulfitu tau sangalon matua, ma o lo tau fia le whaalau ilo mai alo na suafa. Na wha o ngāf so ta inga o le video link e whaatala no mai el nei tamaita i na watula il whaamisinonga na nafi. Ma na tā pā ai il whaamisino, Church Belinda Sellers, lea tamaita i na iatuana i leo lo ntus folau e tau fia ai. O lo tala i tua i lalo o ni ai inga, se i o oina tula i lumo al whaamisinonga i la solulu o atai au lea. O a tatou telefon nā mai vai whanua New Zealand mo nei aso, whaatou whaasoi fua. Mole an tulangang whau tei le whatua ia manu le lei kou o le vaengo telefon ma tātou tala i vai whanua i le rea Aouli le ngana Samoa e peo le sa e whafunga atu iai. Le wale wa miru tupu te ne ling tulai tolu wha malo atu mantua wha talawantu le whana wa onga lewa tu wa onga o le rea salua malo tu witi o ame utoa meila onga Tamsi o le dansa usta i lo whia onga i le rea suman ne nā fui wa e alwantu ma la homework e whaile tau a inga nani. Ja, le lifa malu spak tono le ta vale tonu le fale sui o fua onga whai sau mea a ima whai sina au koma o na toi wha wawi leo au mea onga. O melo hui salwa ai taulanga yantu le poa nani mo au ki lani o le a wha pelea ja, o na ma losi langi mai o le savili no whanga ta lai savili mai le tu i sa sae. O le malulu i le poha nani mo au kilani sfulma le tasi tikeri o le angoto le la i le toi tolu minuti li tulai ono i le afia videi.
O le venga mo le soa tamu au ki lani o soa le la le toe 12 minute i le July fitu i le taiao o le iai timunga e tolu vavasolo ai le taiao fiololo le tolu ane i taimi o le Aoauli ia makilia mai ai le fiafia taiao so viliangi mai le tui i saute i sasai e ma losi i o le tō whatau tau ino fuanga ta lai ma o le a fiololo langi mai i le fiafia taiao. As i siatu i Samoa le rivanga le fiafi whamalau official vai tau le anga i atu le poana nemo Samoa o le Aoauli nisi o no fuanga mai o le tolu vavasolo ai ana i timu e whiololo le mafa ai pupu i nisi o no fuanga mo le vainga o le aso ante amo Samoa o le Aoauli nisi o taimi mai to ulu vavasolo ai ia nai timu. Tulanga nai pioli e winga o le tau mo le so ia toa i foi mo le aso ante amo i tantoni au kilani whapia foi ma Samoa. Radio Samoa. Taslima i watolu amo.
sila fia me whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala I le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lua sfulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yele se I asfrele te tasi, ma o le ni whapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua sfulu maleo no se tema e ia inga o le nei whaapitoa se kia Digicel. O te me whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whaapitoa tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whaamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai I le taubanga. Tama whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone. O lo whaatino ai e lau tama le whonga ino le talonga le manu Samoa. O le kamuni TikTok. O le tama e sili ana reactions I lunga o le Facebook. O le amanu malo I se whailonga mo le aso whapitoa tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa. E whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga e whapitoa mo tama I New Zealand. Ia manu e tele la sao tama. Tama umalawa o le lalolangi. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. Awal suia lingila wa le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. O le tātou te milau se amtias fulma le whameru te ua te anei tula e tolu le reivainga o le Aoauli. Tālo sia o le dawa tau no uia nisi o whanau e o tātou a inga ia e misi lava tāwale e le reivainga o le Aoauli le tu ai fo i o a onga vai ane o la tau fōsi pāu e o e nei te I fo I wa maua se sala wha popo e le nā mau sala e tau tōngi tōng. E amolo te mirenga whaiwa I sfale tono lo sa o te pole lau whaatasi malasunga ia Victor o le Tire World and Auto Limited I ona la lai lua I o Tara Talofa Victor malola ngā lui. Ia, te whamu ia rau tō Fofogamua, malola maro sa tuatno lau sunga. Ia, a tarko lau ta poinga sa moi mota malao nito la reuli malola wano sa ia te tō. Vana watu na fio tau fale tonu mai o le furua le o fana ngo ku ngeiwa fe fe le vave nga ko malo siri Victor. Ia ai. O wai ore inga I kai do ore wai kai fa a. Ngai manga ia ingwa ko pe pa se fulu. Ah. Ia. E pa wale mengi ki waka ko le ko ma fuka le ve sfu pe ka ngo ingu fa la so o fa la au e viele lo fo le tu o le tanto to filo. Le ringa Aoauli o le aso lua Victor mai tō nei pisi le tanto unanga ia mi yelo fina ngano tapo I mai Samoa. Ia whapaira wa whangamua man matau no ia matatu le tato a Pampesini o le tato Pesini le watasi le ua lua tala tolu fitu kako tiso le utala fitu lua sene ia swipe Apple Car Tax ia pole point na tato whaloloa e moro pa u e fulima sene tate ito tabari a matau ia whanganyaro whapei peso whapei Pasa telefon kesi LPG iba kero kalama sainto we fio gosu baru tala ibe wasene ora ngalo tato sei le tato fon kesi e taman malo kesi tato auto kasira
ia ka te utro fo ke si amato is fa una fo i ole nei masina ia malo swafa fo i tona tato se ia ka te utro ta bali ia mato ia te man malo fo si data i fa te malo sa tona lo tato pamu wa ole sato a farisilia ile mate to atusi kasi a de matolo sta matiro ia mate fatino for service ia ole transmission service ia ngata fo le ole tato difi go ni si maulunga to le ni si sta avale lava process fo widi to mo faina difi ia mato a pe to ia me foi sau a difi a bisa mo te mato faina tulanga mo oi ole pali lift ole lowing ole snoko po pass design no mo te ni fai mala pilinga ava pe tuolo ke tele ia pa oro ta ba nga papita to flash se sai se va ta to flash to mo tenne ava pe to suma ia ta no pe ado samo mo se a pa anda a venga mo oi to fact los videos ari ti like a le ma to mo ta ko sa ta pe ni le falitoni lo que por el wo que to no que na uri so que le va ta to a una pero ta va ya ma to que le wo que do su kala que sonia mo ko tato a ta avali pa ta lo mo ia matou a CV o le ai class ngata fo leo tato fo wili o le tu ia tai fo le talo mo tene a fo winter high lax manishen o ta avali mo te po mo ko modify o skena to fo mo ta pi ia ki a pu lo tato maksa mo to ia o le lifi ngata pele o le pampa e por pa ia mo le snoko mo ta pi tato a pi a fa ta o se mete por eso para todo uma fai pouco na teoria matou a pe que eu sou trabalhando em tuai marcha e tudo que foi tato foi trabalho que para o mete se me moi o lá falar de lesson informação que tem para o trabalho ele matou foi trabalho e o número de tato telefone o ivalo que tu faz o do o le tato fa ele tato si tasi que tu sur que tu ota o folo va pa tuai mo na tau a mata ma sai sulima se pa sai su sulanga i lunga se te me kuo a mata mo po sai sulima se pa sai su su maldua i le tato a fa pe te mo ma te so va yaso le do su sala te mina mata ya se me tato se te me kuo uma lava te na fa tau te mene i le tato fa sui pa fa ro ta vale li me la ngai o se tato pa chance ya to tasi ngai to fitu se kana va ia sai mero ki fide ngai le tato fa ta vale le de aso le tora 86 o pa ke su fitu ta sanga 6 speed auto si lau fai va ile va yaso a ta vale na va pe to su sa spoka uman mod fai uma foi na sai party kit ya male a spoiler pitu to ya taria ta to se pay after pay le fai ma de disco ya su valu masine interest fee i lunga tato finance tongi ole numero le tato ofisa o i val kitasi tolo i te wala mai so swani e mo temi fa pe fo mo mo ma to mo toi ya to fa te pero le manu e fo ngan wengo tolo ya so lua ya mo le fo ya so o le sunga ya Victor vela vo ya ma fo nto mo boni na le tutua male unanga le tan to company le tan world and auto limited yona la lua dai o tara o le sila la ele pumping sing ele fale in sinia o le sila la fin su ya pa o la ta vale e se foi rims o la ta vale e fu lava yo to sanga ya mau ki finga ngai fie fai ngi vai ka ale was anto le tan to ting de radio Samoa lu se fulu minute o te dele tu la e tol Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa. Sila no kala ya kea o eke koe fo i mai ama wana ko kongi vai ya soka e kasi ma e ka ngai la fo mai ka fa ama vai songi aku songi mai ma e say bye bye a kole ma singa au o e Teresa wa e se la vibe movie le kaya po ai li kai kai I reply mai ile
leva ole po wanga le good nights. Boa e winga ngei me kinga ma yolo ufai ai. Koe fo I mai ngei. Mamuo elele. Hey, kai fai ngaka. Ue mama akulava. Okay walele la. Aronoa. Awoi se ai se a. Wasili ai lo kalinga le kama fukanga o ke ofo ilole alofa iyo maka. Ma e fai mai ike fa amai kai me ukele if you're right. Ole mafua anga komule likeli sama o musukele ai. Posta kuwa o story nga ono maka maka ekele feel like. Fai mai nga ke pisi ai over ai kusunga nga ke online. Hey, kai fai nga ka. Ue mama wakulava. Okay walele la. Aluloa. Awoi se ai se a. Wasili ai lo kalinga le kama fukanga o ke ofo inole alofa iyo maka. Kelisa, o fenga yelo mafaufa. Ke fai aku anga yesa o visa. O leva nga ulele aku kakfafsa nga yesi e kala mo sa o maya kula mele kupu ile vale. Afa yo sisi o kele ke yai kau kala sa o mai. Ai lolo fefa kali kali yak vai kele ang o mai. O makula o lofa o la o malo si o makula o life. Ua o wilongi. E ke lelele. Kai fai ngaka. Waile fama o ngilava. Okay walele fa. Soy fua. Awoi se ai se a. Wasili ai lo kalinga le kama fukanga o ke ofo ilole alofa iyo maka. Awoi se ai se a. Wasili ai lo kalinga le kama fukanga o ke ofo ilole alofa iyo maka.
se mea a whai ngata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo ualo falena Epi one api Uale matine ya O unei langona Manei mafau faunga No una watu Se mea a whai ngata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo ualo falena Tau I vinga Ma mea fita o leolana Fesoa ina E peo pe amo le vasa Tu ina naunga I leva aina o mata Lo ua O mai sofa atua tuana E pione api Uale matine ya O nei langona Manei mafau faunga Lo una watu Se mea a whai ngata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo ualo falena Sola Fa'aluma ita Peai se sa olotola Oh, Paulina O se sulu ile pomisa A ola upu O se rosele mamae ile la E pione api Uale matine ya O unei langona Manei mafau faunga Lo una watu Se mea a whai ngata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo ualo falena Tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo ualo falena Epi one api Uale matine ya O unei langona Manei mafau faunga Lo una watu Se mea a whai ngata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo ualo falena Fofogamua down the mapu jinga band Ile di vai ngau le Aoauli Da walima miru tebuteni Ile afo le tolu Jalo si ole da wantonu Mala manuia whinga malanga Matua mawhanda Ile tua i o aonga E mau te malau alo o mafuto mai ei ai ngai le rivaingo le Aoauli. Whatunga mai le mapu jinga band le rivaingo le Aoauli
Ia o le tau ngā losa a si o uso ia Wayne Loves. Ia tono le la vai tu mawai le da losa e tasi. Ia e pe ona iai. O le o tau no maini si reo tātou whaalinga. Ia wala walono silfia le rivaingo le Aoauli. Whaalinga mua. O le tātou whaapitoa. O lo whanga solo i le tibinei le tūtuama la unanga a le Casa Beds and Appliances. Whaapitoa i le Casa Beds and Appliances o lo whanga solo. 1604 fabric. No for tolomano for singles e lua mai le iwa tala i le vaiaso. Iwa tala i le vaiaso. E mawai lau 1604 fabric. No for tolomano for singles e lua mai le Casa Beds and Appliances. Lo yele tanto moenga queen size mai le fitu tala i le vaiaso. Fitu tala i le vaiaso. E mawai lau moenga na queen size bed. O le iPhone 13 se fulu lima tala i le vaiaso. Sfulu lima tala i le vaiaso. E mawai lau iPhone 13. E ma le Smart TV lima inisi lona lau tele. Ile da o le se fulu lima tala i le vaiaso. Sfulu lima tala i le vaiaso. E mawai lau Smart TV na i lima inisi lona lau tele. A fione loa i le wha fitu wha. Great South Road i o Tahuhu. Ia po le tolo fitu iwa. Great North Road i Henderson. Walau ye le ovalu se lau lua lima wha valu. Ovalu se lau lua lima wha valu mo nisi wha matalanga. E ma wha ilo ye nei wha fonga Radio Samoa le tātou wha tōlera. E mawai sau me alofa mai le tūtuamana unanga a le Casa Beds and Appliances. O nisi nao tātou wha linga lau tonu mai le rivaingo le Aoauli le tūtuamana unanga a le Radio Samoa tasi lima i watolu a mofa tanofa tuai. Ia ta ele to le paia li pele va pe foi to Stella UB36. Malai ngale mafutomina i San Francisco alo sio to vio. Nico Lewea, Matatua Fala Aua, Ferretti Ave Fatili, Maguini Savelio Pali i Sina Leo Papali, Nauto Malavaleba to Melodivahinga, o le Totua Fa o le Radio Samoa. Tasilimo i votu, amo. Ia e fatu tu atu so monatu.
au mangeo le mafuanga. Just think a minute. It could
change everything. Think a minute. This is a true story about a boy who dreamed of sailing around the world, living a life of adventure on the sea. Well, the day finally came at age 15 when he was old enough to join the Navy as a midshipman on a real warship and follow his dream. So now all he had to do was convince his mother to let him go. But his dear mother had lost her husband only 5 years earlier and was left to raise more than a dozen children all by herself. So for her to now give up her youngest teenage son was almost too much. But she told him if that's what he really wanted, she would give her approval to let him go. So the day finally came to say goodbye. Her boy was standing in front of her in a dashing Navy uniform, ready to sail away. Then suddenly, his mother became overwhelmed with the pain of letting go of her youngest son. She began to cry uncontrollably and begged him to stay home and help her and the rest of the family. Her 15-year-old son was quiet for a long time. Then finally he spoke. Of course, he wanted with all his heart to become a Navy officer, but not if it was going to break his mother's heart. So as sad and disappointed as he was, he returned home to help his mother take care of the rest of the family. But that's not the end of the story. For this strong young man, who almost became a midshipman, later became the captain of a country. This devoted son who sacrificed everything became known as the father of his nation, George Washington, the first president of the United States. You know, the Son of God himself also sacrificed everything, including his own innocent life, because of his great love for us. Then 3 days later, he was raised back up to rule everything he had created. Yet he still gives us, human beings, the freedom and choice to accept his authority and leadership in our life. But we can trust him because he's already proven he will rule and lead us with his love. So won't you ask and trust him to take control of your life today? Just think a minute. Fiole tala lele Saltao aine Olena foa fiole tala lele Saltao aine Alleluia Olena foa fiole tala lele Saltao aine Saltao 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 aine Ele aloa se tangata fire Saltao
Tonu ele se siu tātou ele maratua pese o lea o ngā sapo lea o ngā le whaiwhi au. E pe on tui tū whansia le sunga ia weini o le rivainga o le fiafi. Taulu ngā tui le polakala mena o le think a minute mo oe maa o mai tātou umalawa le nei a solua. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O le anturanga whau te Samoa mo le tātou mautanga mai le Aouli ana le lasi o le me fo le dei teimi o le fiafi. Whau te tele mo le avea o le radio Samoa maupa anga i le whenga i mga wenga tūte ma whaiva lo filima. Langa te leo le whantu ai ngā tausi e pio ngā pāti ai lo tupa ia. Ma lo tau manu le ngantai tono ni usila e whape fo i turu e mau. Te te antu le tua lo tau soi fo ma le bāta wala i la so a tai au. On tātou tui whatapa i le fo i le ilunga o peau mangalungalu le. Le polokarame o le nganga i fo whaiva pia mai a tala mai i a turu o le Pasifika ma le langi topena mai ele whalitua. Ia Miriam Malala toa pomare on suia le on no foe le fionga ia le a tau savea. Si u ria le tulai fitu i le poana nei. Mo ainga ma ilanto umalawa. Leo le anga i atu mo le panoto mo mua i le aso atau i Samoa. Tau bambanda. Ioi. So ia fo i leo aku vevesi e inga. Le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma prepese matata lato tunele a oma ele mafai nanga ona ngalo le tape mali o vai singano lo no ai tine matama yunga lona awala lau papa
susulu ia Samoa lo uatulu se ifai mafia ie banga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tunulele a omae mane ilano oleli na o umasia ubele Wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au maimo ia Samoa le masina se i esusulu ia Samoa lo uatulu ifai mafia fiyanga ie banga atene matama olo osisi vai mapepese